Messi igra. Дай boja. Tri puta gledaju Маче, сакаш утре медаља на второ место да даваш? Еве, Маче ќе дава медаља на Dream Team уствари. Да, шампионот. Ама ни грле ни дојде. Дојде и кресни. Дојде нема пак. Овие ако го изгубија тие Мадрида, бе? Ќе има тим што става одма? Да?
Vratimo ja, vratimo ja, vratimo. Drži ja. Vratimo ja.
Ekipa na Buxmanu povedala sa 1:0. Душия немало пенал от 11. Цел тур немаш. И вие да не бяхте немало. Нема толкова фаули. Без работа. Играй слободно. Ajmo ja. Ne facai, ne facai! Indirekt sudile. Судья упал.
Daj moca. Możesz ja, moja. Dodatni jeden.
Jovče Negor, prvi faul. Vide finale o žene, to nisu 6-0, 6-0. 6-0, ženete? Утре će biti ja. Prema 0 za ekipa Dana Buksmera. Za tebe? 3-0.
Ja rekao, zapšera ima ne vreme. Nije prošli, ja rekao, ne vreme ima bilo Srbija, ono, rekao. Da, i tamo. Ovo vamo je. Da. Stvarno poravno što napraje nego... Kojima to mi? Ovdje, Sirićima se reći. Fuchs Megal Prankov. Koji? Da. I ovdje pa na kraju, i prvenca ti, a Matija Usala. Da. Neće se to Dobi samo kjera, dobi! Bomba na limona. To je limona.
Final. Koje vreme? Mam 108.
Lorenz, malo Lorenz, dobro. Nije. Minuta. Četiri sprema jedan. Ajme, dobro, spravim se. Žut karton. Udrija, Fićo! Udrija, Messi! Jović je dekor, to je faul.
Pet prema 1. Zato od ovdje ne segne nič uže. Na videu imaš golve. Znači si gleda na ovo, Na video će stvarno vidjeti piše, sam, kad da. vidiš na videu to pogreša pođe da dođe da je gol. Ozbiljno. Krajnja na prvo 5 prema 2.